politics le Thu Thar Thlirna episode somko palina kan lo lom leve ka chu tuntum kan thlir ro ma sakber tur chu September ni sompanga zankhuwa khanin Israel sipaiten Gaza City an beya khopui lai li lai ate Israel sipaite hian teng te an khallu ta tin van sang atangin Israel Air Force sipaiten bom an thlak boka heting hen na satakin Israel sipaite hian Gaza City-ah hian beihpui an thlaka he Israel sipaite beihpui thlak hi mingatan Gideon Chariot B an tia amalama pok an lo sei to thina Gideona sakortolai lir ti Bible mi khami be chan khan Israel sarkar hian Gaza City beihpui an thlaka hianin Gideon Chariot B an tia e chu tun malama Gaza an beito na khan ya tuna B an hanti na chan hi chu Gaza City khopui bik an beina ta na an operation mingatan khan an vua Israel sipai division pahni te chu he beipui thlak na hian tirlo an nia tin division nia hian sipai sing khatvel an om nia chuta nia heiba ka hianin reilo te chungin Israel sipai division khatin an laron pelle don bokania Israel sipai te beipui thlak awang hian mi somko pathumin nun nan chan nia soyania Gaza City cheng mi noi thum chung te chuan an khopui chena chu chhuahsanin munhim lama anin sasenga amai ro chu kanon soitrin to ang tho khan Gaza City-ah hianin mipui cheng te hi munhim lama in saseng theilo le in saseng du lo mi engama zat thanem takan lom thawani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza City an bei chuan Hamas te thachakna nasatakina te thon op theidon ni na soya US President Donald Trump appoint Hamas te chu Israel mi an kolmek te rang taka chhuat turina du thu soya Donald Trump hian at social media mantrin thot social a soidan chuan Hamas te hian an Israel mi mitang an kol te kha in phenna ta na mangin an thuruk na thin mun ngani mun ruk atang khanin khomuala te khatiang khan ron chhop chuakin Israel sipai te laka an sahim na tan in phen na tan heng Israel mi mitang an kol ten mang thina chu chu thalawati thule mihring dikna chanvo bo chiat na ni wangin Hamas te hian Israel mi an kol te hi rang takin an ron chuaturani ti in thu chu aron neya chu thu chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pon Israel ram throi tu ni angin US President ni na hetianga Israel thawang na takaron hau chu lomomati thu te po alo sei chok bokani Israel Air Force te chuanin cholkar liam ta chung khan Gaza City-ah hian indawr thlo na mangin trumza ral an vadawa chuta chuanin mun zariat somnga an bitum hlotling nia soyani bokani Israel sipaitan Gaza City an beichung changa hian Israel Defense Minister Israel kar chachuanin Gaza akang meka kan ti hlotlin tur kan tho zo ma chuan kan tha zoi don lawa kan tolkir hek lawang ti in social media man exa atar langani Israel ram tlo tu US Secretary of State Marco Rubio chuan voin lama Qatar ram apandona athu soina Israel chuan Gaza City a beipui ti hian an thlak tan der to chu wang chuan Hamas te chuan inka hai thutlung an zom nan thlakhat po hun an nei to lawa an pom don le don lo chu nitlem te hun an la neya cholkar tam nga thei an ni to lawang ti in thu chwa lo nei boka Israel ram tlozin US Secretary of State Marco Rubio hian voin September ni somporok thole ni khan Qatar ram apana Qatar ram hian Qatar ram hroi tu tele kunglai Middle East vela US tho pui len tran rol pui ram sang ten nen Israel le Hamas in kara in ka haya theina tura malak dan turte an rel tlang don nia soyani bokani panhina chuan United Nations Independent International Commission of Inquiry chuan Israel le Hamas in do kumsang ni somni pathuma tanga achwa tanga an thil chhut na le an zir chian na Israel sipai te chet dan chu Gaza cheng Palestinian mipuite suat mang tumna ni ti in thutluk na an siama an report hi tunaya anti choka UN Commission hian in an chut dan chuan Israel sipai tele sarkar malak na hian kumsang khachako somli pariata Khawvel pumina an pom tlan tur dan an siam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide bochiat na Israel hian he indo Hamas tenena an indo a hian tumli lai an lo nei to ni in an soya amero chu he UN noya Independent International Commission of Inquiry na hetianga Israel ina amalak na hian Palestinian mipuite suat mang vek an tum tia an pu na hi Israel sarkar ero chuan he thutluk na le he report ina atarlan hi an pom lo thuan soya
commission in report an siam te chu Hamas te thu dik lo soi be chana siam ni in he commission po hi ti to pandu thu anom soi chok ve bokani pathumna chuan Nepal Rama Prime Minister lailawk atana ruat thar Sushila Karki chuan September ni sompanga thotan ni khan atho pui turatan cabinet minister pathuma ruata chung te churin omna thu tiam tira laklu annita minister tharte laklu namun hi Nepal Ram president chenna Tunlai an ram thalai lungoi lo tena an hal ut rem rom sir kotzola ne nia minister atana laklu thar mi pathum te hi pakhata chuan ukil na thok thin Om Prakash Ariel chu home minister tura ruat ania Nepal Electricity Authority ho tu patin Kulman Gising chu transport le urban development and kol tu tura ruat ania tin finance secretary lui Rameswar Kanna la chu finance ministry and kol tura ruat ani boka hetianga Nepal prime minister lailawk ina minister thar tur pathuma ruata wang hian tun hnaya Nepal sawrkar paithla lungoi lo na lian tak hoi hotu thalai rol roi tu Sudan gurung chuan prime minister tharin minister ruat chungchanga hian thalai rol khami sawrkar paithla tu te aron lo ni na soya chu wangin thalai rol te dudan anga prime minister hi akal ani lo engani akal lo ani chuan prime minister thar sawrkar po chu paithlak le antum tur thu soya tuna thalai rol roi tu Sudan gurung alung oilo na chan ber nia langta chu home minister atana ruat thar Om Prakash Ariel hi thalai rol te hian an du lo ni na soya achan po he Om Prakash Ariel hi tun hnaya thalai rol te na Nepal sawrkar paithla boinan siama khan in nam noi emo thlop na thu te po soilawa mun hi ma tangin alo thira hetiang hian anram ruai na na thok tura home minister na meu chel tura ruat ani le si hi thalai rol te thlop lo tu nia an riat wang ni in an soi chuaka tin Sudan gurung a hian in pathian ni September ni sompali po khan Nepal Rama chanchin thar lokhom tu te akom na boina chuaka chuta chuanin tongkam moi lo tak tak ta po chak chuaka chanchin bumi pakhat phei chu ama thlop tu hemi akai hroi ta khanin Nepal Ram chungchang zo na an han zo khan adu dan ang lo dewa zo na zo wang khan kutten thlaka chumi kutlak ta chu anni chanchin thar lokhom tu te khan soi selin Sudan gurung a hian ron changin kan du dan anga thalai rol te kan du dan anga tu poina an zom theilo ni chuan tuna chanchin bumi kut kan thlak ang mai khan tu ma kan dim don lawa Nepal sawrkar kai hroi mek tura ruat thar prime minister thar ngei po hi Nepal thalai rol te du dan anga kal lo ni chuanin paithak le thoi niang ti in vo khan na thu te po alo soi to bokani palina chuan US president Donald Trump chuan New York Times Chanchinbu chu hunrei takata to ama ti ming chia dot manga be thina puin US dollar tluk le dingon sompanga choi tura dan manga abe tur thu asoya Donald Trump hian kumsang ni somni palia US president in thlanna nei ani don khan New York Times Chanchinbu hian a khingpui Kamala Harris kha atlin theinan an Chanchinbu phek masabera a chanchin ro pui theyang berle amoi nai theyang bera antar lang te kha ama Donald Trump an beina ni ti alang chiang em chu wangin New York Times Chanchinbu hi ama ti ming che tu le ama diklo taka dot manga be thin an ni wangin poisa tam tak choi tir hi atum don ni na soya kumsang ni somni patum po khan Trump hian New York Times Chanchinbu hi ama ti ming che tu pu in ko ta lo king to ma se chumi tum chuan thiama changlawa tin Donald Trump hian tun haya hianin New York Times Chanchinbu mai ba ka hian America ram US chanchin thar pong dar tu then khat te po alo king oi to thina achan po ama sarkar dudan anga thil an pon lo wang te le ama timing che zonga man lak thina wangin vo na thu te po hi lo chak chok fo to thina tin chanchin buthar lakhom tu te kom na po hetiang New York Times chanchin bu te le ama Donald Trump pathlop lo tu chanchin thar lakhom tu khamian news reporter te po kha press conference nei na hianin munle muna mai chana te po hian alo chua chalin alo social bong to thin bokani US President Donald Trump hianin vo in September ni som poruk thole ni hian United Kingdom pandona United Kingdom sarkar roi tu an Prime Minister Keir Starmer nen US le United Kingdom ina sumdon na lama tho ho na an nei dan tur te le rampat ni ina kongrang sanga ma an lak dun theina turte an soi dun don ni chu wang chuanin
US President Donald Trump pan UK tlo tur hi Khawvel chanchin thar sang ate lo langa tin then khata phei chuan engeni President Donald Trump hian UK tlo tur hi rumdang zong a in beisei engeni asang vak don lo tipol te po an lo vele bokani pangana chuan tun hnaya US in India laka chia za som nga ti sana wanga rampani inkar boru ka that vak lo kara US sarkar mipoi mote chuan India hnenah inbiak na nei turin September ni sompanga thotan ni khan Delhi an lo zina US sarkar ai ote hi US sarkar sumdon na lama palai na doctrine Brendan Lynch chuan ron hawa India sarkar lai puya commerce ministry ho tu tenen inkom na hun voin September ni somporuk thole ni hian an manga India sarkar ai oa US mikholte lo dor tur hian Rajesh Agarwala India sarkar lai puya Ministry of Commerce Special Secretary IS Pachal chuan hawa ani Rajesh Agarwala soidan hi chuanin tuntuma US palaite hnenah anin komna hian amalam zonga US palaite hnenah chialak dan tur chungchanga anin dor thin dan pangai anga inbiak kha anilawa achan po August thla khanin US le India sarkar ai ote a palaite hi atum rukna ta na indor le turan nia amaro chu Donald Trump pa sarkar din India laka chia za somnga ronti punta ka wangkhan hetiang ram pahni tena indorna voi ruklai an lo nei to kha an chun zom tolawa amaro chu tuntuma hian US sarkar ai oti hian India raman pan lia khami an indor thin chun zom na zelang khan ni loin ram pahni te inkara sumdon na le khatiang ang thodun na kalpui theidan tur chungchang ero chu uluk taka an soi tur thu chu India sarkar palai hi chonin a soi thawa hemi an indor na tluang ngene indor ton na thin atum rukna tum nga na tian soi thin ang khachu tuntoma indor na hian anidon lo ni in asoi he chanchin kan bot sai lai thleng hianin vo in September ni somporuk thole nia US le India palaite inkom na le anin dor ton na hian enge an rel chuwa enge an thutluk na enge an ma chop tiang chi kha chanchin thar lama hmu tur om ri lawa kan ron bot sai lei theilawa he chanchin in lo ngai thlak lai chuan an thutluk na te po hi in a hriat thei to mai thei ome tun nai hian India Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump te hian in social media kaltlang hian rampahni te hi boruak thatak le in thian that na thatak an nei zel an nei aum an du thu te po an lo sei chok to a US President Donald Trump ngai po hian in tun haya US sarkar in India laka chia za somngain tipung ma sela India Prime Minister Narendra Modi chu a thian tha ni thu te po social media kaltlangin aron tar langa ti chuan India Prime Minister Narendra Modi upon US hnenah an boruak chia soilang du mi alowin US le India in chu tun ma tanga ram ngani in thian tha le in mel hriat tha an nia an boruak po thataka kalzel tur thu te po aron soi vele boka hetiang te ni wang hian US sarkar mipui mote po hian Indian hnenah in biak na nei le tur hian India hi anon pan hre ta lem lo ni point alang ta a amero chu kanon soi thina India sarkar laka US ina aphutla chu Russia tanga tuyal theian le thin ti to pania chu India sarkar la hianin ti top chu tum mel boxi lawa engtiang takin nge nin dor na hi kalang ti chu hriat thiam te po harviawa a reilo te anin dor ton na hi chu chanchin thar lama te po hriat tur ala omanga kan episode dot le lama te po kanon tar lang thei to tur angai la thome parukna chuan Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan September ni sompanga thotan nia India Prime Minister Narendra Modi an state at lotroma vantlang in khomna Modi hnenah chuanin tun malama atan munat athlaka NDA chhuahsan thin chu ati sual lian tak ani thur hrila tuna chuan NDA chhuahsanin engpol ba ka pansan to lawang chepu Modi ti na sai choka hei hian kumin kum top lama Bihar Assembly in thanlom tura Nitish Kumara party JDU tele sarkar lai puya sarkar kai roi mek tu Narendra Modi kai roi BJP te NDA pola an tho ho na chungchanga enge ni boruak tha aum theina tura Nitish Kumar an tongkam aron chak chok kangai pol te po anomatin tuntuma hian Nitish Kumar hianin Bihar Assembly in than hi kumin kum top lama hian nei turania
chuta chun chief minister candidate ani le nge ain be sewangin Modi hi atlon ta ni Paul dang ka zom san to lawang che ka tran hun ka san to lawang tia mai chana Modi a hrilh hi Bihar chief minister Nimek Nitish Kumar hianin chief minister candidate ani lawa hlawluat fangin Modi a an state a lo zin kha a lo betlon ani tia ngai Paul te po an oma hetianga Nitish Kumar an thu soi nei ma sela Prime Minister Narendra Modi an Bihar a Bengvarthlak in khom na thu soya hian Bihar in thlan kumin kum to palo tura hian Chief Minister atan Nitish Kumar an vor le don ti voi khat ma soi chok lawa a soi malo mai ni lawin Chief Minister Nitish Kumar ming hi a soi chok than pa lem lawa a soi chuna chuan Chief Minister thatak kai hoina noya Bihar chuan mason na ropui tak tak a thlengani ti in a soya chu Nitish Kumar a mingmal ang po ni lo chief minister ni anga a fakna chun ni in chanchin thara hian alo langa chuta chuanin Bihar in thantur hi tuna central sarkara sarkar na mek tu BJP lentran rolpui te telkhom na NDA a hianin kumin hetia Bihar ina in thlan an han mabak tura hian engen state changsanga NDA hian sarkar siam le an du ngei dona tuna hianin Bihar hian kan soitong khan NDA nuaya JDU le BJP tangrol tele party te nau then khatten tangrolin sarkarin tangrol sarkar an siam meka chuta chuanin Nitish Kumar hi senior politician hlun le mi te za kai ni wangin chief minister atanin chief minister a hianin anda amairo chu ani na taka chuan BJP hian party mala chuan Bihar hian MLN nga bera duni se chuan chief minister hi chu then nia amairo chu Narendra Modi tele Nitish Kumar te chu tun ma tanga politics lo khel tlang to thin le abikin Nitish Kumar te chu India ram pum ho pa po central le state levela politician hlun lutu kan ni wang khan ama anja awang te po niang andu sakna lantir nan chief minister atan an handa le ama chu JDU mi le sania MLA po BJP ti ai chun an nei tlem zoka chu tiang din mun tha chu luatir ma sela tun Bihar assembly in thlan lo tura hian BJP thian ro ran nei ta moni chu oti turin chief minister atan Nitish Kumar hi an vor chok le angamo an du le ang tia kha soi engba om tak lo wangin BJP hian in ro ran te po an rel deuh ni te poin alang theya chutiang ang chu ni wang chuan Bihar in assembly in thlan lo tur hi BJP hian an party malpo hian an ngai pui mo tialan na chu Prime Minister Narendra Modi hian kumin chung ringot hian Bihar hi voi kuat lo to ni tin Bihar a hian in mason na thona tur tun troma Prime Minister Narendra Modi na tlo hian mason na thona tur project cheng vai bel che sing thum le sang rukman honna a han nei nge a ti chuan Narendra Modi hian Prime Minister ni nuwa hian Bihar hi voice nga panga tlo to chu wang chuan Bihar a hian BJP a party tel nangai tena sarkar an siam chief minister an ni hi andu takzet to mai theini heti khopa Prime Minister me pona atlo zin state an ni chuan Bihar politics chu India ram hian angai ven ve rim a chan po Bihar a hian politician hlun tak tut ma tangin an lo to thina Lalu Prasad yeda fatapo kan rianga RJD ho tu pa kha ekatiang ta kha nia chungte ni wang chon BJP len tran rol pui NDA te hianin sarkar lai pui achak takin rorel ma sela BJP ngau hi chun Bihar a hian an ma ni mi mal hian sarkar an la siam ngai lawa chu wang chuan NDA an tho pui JDU tele LJP ti te katingang manjia kai roi Hindustan Awami Morcha ti tenen khan tang rol pol angin NDA kai roi noya sarkar an siam meka chutianga ni kara chon JDU ho tu pan Nitish Kumar hi CM tan han vorle ta sela Bihar in thlan lom tura hian mipuite an tlan na tolo mai theive na lai ta po khoma chungte ni wang chon in Bihar a hian BJP hian an mani du dan anga chief minister candidate han nei chu du lo ma sela chief minister atana hol ruk ta pon lo nei to mai theya engma kan ngani chiang ta ka hriat na om lo ma sela hetiang ang te ni wang hian tun troma Modian Bihar tloa Nitish Kumar an khoi dang ba ka hoi san to lawng chu party NDA kan tel ho na thin
bak hi kapel to lawang tia tongkam an chak chok ta hian hian Nitish Kumar hian Chief Minister ni le hi adu zialan tire moni cho ti te po alo langa engpo chuni sala anin thlanganga NDA an lo tling le ni chuan Nitish Kumar bok po Chief Minister po ni le thei thowa ani lo thei tho boka tin NDA po chak zo lowin le lampol atuna eptulama tang mek India bloka Congress tele RJD tang rol te pon sarkar an siam thei tho boka hunin la ron hril tura ngaila ti chuan atop nampera chuan India chimlam Tamil Nadu state ta tuna eptulama tang mek AIA DMK hotupa Edappadi K palani somia chuanin tun malama an party hotupa le Chief Minister hil te polo ni to thin jailali thai an hotunu boral ta atha chong dol tu berthin pakat O Panneerselvam chu an party tangkhan engemoti hunlai khan an hot chuaka chu tun nai hian AIA DMK hianin party hanin siam thata hanin tuai tharlena hunte an hroi tu hlui an party tanga lo tau chuak to te han hroi kirlena hunte an man kara hian tuna an Chief Minister lo ni ve to thin le an party hroi tu le milang sap tak lo ni thin O Panneerselvam ero chu party tanga lung oi lo le party phatsan tu ni wangin an party aron lu le to lo tur thu le soman tum lo tur thu asoi chuaka hetiang te ni wang hianin Tamil Nadu pohin china masalama kan soi tuang khan Bihar ang tho hian in thlan state assembly in thlan hi an hlat vak to big lowa BJP tele AIA DMK te hianin tang rolin tuna hian Tamil Nadu state in thlan lo tura hianin beihpui thlaka tran ho an tum chhona saphiawa chutiang te ni wang chonin AIA DMK hianin an party ho tu pa Panneerselvam ron lut le ta selan boro ka that phang em ti te po mitam tak ngai dan ania amai ro chu palani somi atuna AIA DMK General Secretary an ho tu pa per hi chonin hetiang ang malak tum na hi an nei lo ni na soya tin chu mai ba ka chonin an party atun ma jailali thai damlaya a chen pui thin VK Sasika lai le atu ngani atu pa kan ti donami khami apasal zo kami dina karana te kha party lama senglu len tumem tia te po ni po senglu antum lem lo ni in asoi boka chungte ni wang chon Tamil Nadu State Assembly in thlan hilom le ta sela tuna ro rel lai mek DMK MK Stalina kai hroi sarkar hian sarkar an changchun zom zelangem ti chu hriat thiam har tak te ma sela AIA DMK hian nin an party an milok tele an party chhuahsan to te khatianga an sengkhom lo ni chuan an chak pha lo ve thei tho bok ni in asoya hetia party atanga chuaka party thar CM2 AMMK anti hroi tu pa TTV dina karana hi chuanin AIA DMK General Secretary EK Palaswan mian hetiang taka party sengkhom na tholo chuanin kumsang ni som ni poroka hian assembly in thlan Tamil Nadu na machondona chu mizo atang chuanin AIA DMK ho tu pa EK Palaswani hi chu engma ni to lawanga chu wang chuanin tanrol pui po nei to lawang ti na lo beilet ve boka Tamil Nadu state politics po hi ngai nom chhotel tel dona BJP hian thei patopin India chimlama hian sarkar siam tumin man la tuna hian Tamil Nadu state eptur party lianber AIA DMK chu thopuya an han nei le ta kan hredeng tur chu Tamil Nadu state a hian BJP hian an mani imimalin sarkar ve khatman na siam ngai lawa tin BJP chawlo po Indian National Congress te point kum tam takalta tangkhan sarkar an siam thei to lo ni chan chu Mizoram teang tho hian India chimlam pang te po hian hemi India Central Politics political party lian te hi an lom em lawa abik takin Tamil Nadu a phei chuan an mani tual chung party kan ti donami regional party anti AIA DMK le DMK te hen sarkar in siam chok zak thina party dang hemi ngani national party kan ti hi an mamo hran loma hetiang taka BJP na tun naya beipuian han thlaka Tamil Nadu state a po boruak han neya sarkar siam ten in be sei chholai hian BJP mal hi chuanin sarkar ang tika man siam theidon lo nian hriat awangin AIA DMK te hi
tho puyan soma ti khanan thok hota e chu tingang chu ni wangin ke ni channel kan non tir thin te chu politics le thu thar thlir zauna ti taka India ram politics te po kan hriat ve tan ti in kan han soi chok vele ni sela tuntum tan chung kan du tok le photanga kan video siamte min lo ngai hlut sak thina kan lom em comment lama te likes le share te subscribe lama te po min tan puya min tho pui sel turin kan so ma chu